Thukuru wa kothi ya urigitani wa Kiawara warika ugakorwo kioya gicunji kia 30% nginyagia 40% kia arutwo kuma matura-ini maria marigicĩirie Kiawara, na uguo arutwo matiribataraga guthie kuraya kumatha githomo kia urigitani. Githomo ni kiega tondu tutirithiaga na kuu nja gucariria ciana citu thukuru, ati tukauma haha na mathanduku tugathie Nyeri ukerwo ni giaga, ugathie Embu, ugathie kuria kungi, tukona ni uteithio munene muno itukuhiriirie guku gwitu Kieni, na ni tukuona na thirikari ni kuona ni turanyoteirie undu uyu. Mubunge wa Kieni augite ati waki uyu ukarika mbere ya mwaka wa 2022 na arutwo maratanywo gugakorwo mambiriirie guthoma. Iguru wa kugura kiwanja tukongerera milioni 7.5 iria twambiriria nacio gwaka irathi, nigetha mwaka uyu ugithira kana mwaka uyu ungi ugithii guthira tugakorwo twina irathi cia kuigana ciana citu ciambiriirie guthomera guku. Niongereire ati ni megukorwo na mabundi mararuta wira hindi ciothe niguo marikie waki uyu na ihenya. Through national government ni hotete kuona milioni 30 iria tugucoka nacio tucirehe guku nigetha tukorwo tugiaka domu kuria ciana icio irikomaga, tuthondeke library, tuthondeke maundu maria mothe na laboratory, indo iria ciothe ibatarikanaga nigetha gukorwo kwina medical college. Employment zote, walimu ambao tutaleta hapa, library, equipment zote, kwa sababu masomo ya medicine ni very expensive. Tutahakikisha medical equipment zote ni sisi tutanunua, na pia staffing zote na furnishings ni sisi pia tutakuwa tukishughulika. Sisi KMTC ile gharama itakuwa more than 200 million about tutaleta hapa tukifanya kazi na mheshimiwa, na hiyo 100 million kwa hivyo tunaweza kuwa na vibrant Kenya Medical Training College campus hapa. Ongereire ati ni monete andu akumenjera ndobori iria ikuhe cukuru na aikari mai. Turacokeria mheshimiwa witu kanini kega ngatho tondu institution teno guti undu ngiuka guku yage guka na thitima. Koguo thitima icio nigukorwo igiteithia andu a itura riri, ona mai no maguka na nginya ramire kundu gukorwo yongererekete. Koguo we appreciate, turakena muno especially andu a biashara. Aikari a Kiawara mehokete ati waki uyu ni uguteithĩrĩria hanene kwarahura itura riao. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Peter Mwangi.